Gibor ke Sarkar Jela ha Meghalaya lengba usembut Menteri Rangba ke Jela wa Preston Tunsong. Ha kesan terik unailar, Kelasi Mekalat menekendo ya ke Regional Committee on Boundary Dispute jong ke distrik Ribhoi. Banyatai bat ban lum ban lam kinong elam hima, kiraj bat kinong elam shnong, na gebenta ban penbet penbiang kot kisla bagi dulir. Kenang ban pentikna uput usam jong ke Jela, ban la ban wengno ekeje kajapot ke Jela Asam. Ya kanila saki basisni shwa bagi arngut ki Menteri Rangba ka Meghalaya bat Assam kini kendo akan riu terik unailar menetai helor uput usam. Na kaliang ka Meghalaya kala penlong da kejingelang ke bekerpang hanong po menekren bat kinong elam hima, kinong elam raj bat kumjuk ki MLA jong ke distrik kebelalong ha ke conference hall jong ke office ka Deputy Commissioner. Lawan baneshim bentah kena kejingelang da ki MLA ke Ribhoi ki bekentup uba Meral Bonds iem, uba da sakyat bahala maria, uba Sostenis Sotun, ki MDC na Ribhoi, u executive member ke Khasi Hills Autonomous District Council bapet ke Tenan Ilaka, u CM ke Raj Marwet, kaliang ke Hima, ki Shnong bat kumjuk ru na ki bor penyat distrik. Habakaran bagi nong tok kubor hadian kena kejingelang, uba Preston Tunsong ulapan pau bagi kejingelang, kalong banyatai sani lor uput usam bat ka kendau ke siap jang kejela kamtam kita ki bahab ak jaka kaput dan ki berenah pedang kejingya ka japut bat leng bagi kejingelang larai ban lum ban lang ya ki kot ki selala ni ki dulir ki batikna nang ban la ban pensisya ka jaka jong kejela Meghalaya. Ule thoru balengba ka nega Regional Committee on Boundary Dispute kabadika kenhuan ka ban pet bat khmi ki kamput kamsam bat kabala ru ban prei kumno banadai lau put usam kan sa syempat dikalat kelenti ban syem mikini kot kisla ban burenti iki ban pensisai lau put usam bat ban la asnan ban wengi kinu kejenge ka japut Shosho ba Presiden Tunsong ulapan pau balengba ka nega kejenge kendo la kham ban kya halor kitu gijaka la ni githan ki bajurba kejenge kanat ani ki bajumi kejenge kaja ki bakentup na ro kathan khana para pilang kata ternga bat kathan bakhala para bat kiwe kum ka blok 2 hakba kum ka komiti hi kan sebishar sani ban penbej upur usam Nawapi ketika kejing give and take policy ngatang itu ni la kajong ka jemut tenre ngai ngam give ngam take ya kabade ka lajong tegi sim lajong ya kejong kiwe ba ngi sim lấy long một cái từ đây giá là cái giống thì hạt sim là cái giống thì cái bóng đây cái giống thì lấy những ông cái giống từ long kita ide principle và ngamas no và nghĩ là cái liền của sở cả là cái liền thì phải bạ cho cái gì là cái liền thì phải bạ cho cái bồi sinh là thay qua cái ta và nghiệp qua ai bên ông bạn sim tầm sim xíu nào sao nghiệp qua tăng cái là lớn tăng cái giốngนี้ก็ไม่ละอิ่มก็ไม่ละเลยก็ไม่ละเนี่ยอย่างอะไรได้ตั้งก็ได้ก็เดี๋ยวนั้นตั้งดาวมองพี่ngin nam keren ni kaki bante ngai ka bengi keren balik ki sathau nang kene komiti ba man ka district begin don kene komiti ba bengi penin dot lang ya ka ha ni komiti ya ki nong sishar hima ki nong sishar ra ki nong sishar snom ki MLA ki MDC ka de ha kata kan ore balik ni ku mo pi ba ni kwa ba wat chi in shiru bandu nam dei nang ta wat chi in shiru ban tam pam dei ya ke jongi ni si ke jongi ya ke jompi sim banong pi hala da pia pe ya da draft lan be jong ka ke si ka belum so beautiful kumno ban I bor ka disclosure susin dan hiat teter silu ki bos nong bot tau na kom da register namar ko ki wat tang mangi le jong mentau ki nong register registry office kador ko ha den le ya kani ba kin ong gestin ko men ba penrit ki ma namar kani ka register chora ये registration dia nak ada apa sih tu dan dari ladang itu nama bata subjek kalam kadai ka subjek jom ka 60 ka subjek jom ka discussion but kalam tu ni sistem tu ni hamne kadai jom ka 60 dan nang ada ni kwa ba ladang ka discussion kan pas no ke kata lambe kan jap lambe jogi ngak scan manangis mat kala tusuk agar pemerintah hakaba ye genuine non tribal people clean ba don hok jaka ba tape long genuine ka bomot nakalian social adon provision batila dan register nang ta sakwe ka bang su brief ka bang patai ya ki members jong ka committee per oi ya ka tu kejing jia ka ba ni ong ka yong kuli ka ba jia kini ke sini untuk kejing wan jong kulit kejing wan wen ki post slide kini kitai dengan kuat man keren dengan bahasa agama ngiru atau sorkan ya kan ni kejaka kadai hapo mereka kamdon ka area of differences
Tikane kala hak apa ke cakap ni kala. Nak kali sukan ngin keren ya kene isu ba kane kamde ke isu ka ngin ong ba ya dispute le ni don ke jiya. Claim le ni ka counter claim ba kane ka kemo pi ba kane ka yok kuli la se kane asam le kane ni kala. Andre kane kamdon wat tang hakalis jom kita kat atli area ki ba nging la somit ha ka de bat ki jaka ke pata. De kumta ngilai ngalapatai atau ya ke komiti ki kon komiti perkhoi ba ngiru na kale sukan ni yang triang da ko basken ba ya ka yong kuli ni chom be wat pengitsu ban de su bandon kanu ka kanu kurang nang ni semat kadina